Salibonani balaleli lababukeli ngalesi sikhathi siyathokoza ukuhlangana sifunda ilizwi likaNkulunkulu. Lamhlanje sikhangela isifundo esingaphansi kwesihloko esithi sona ithuba elihle lokusindiswa. Ithuba elihle lokusindiswa. Sifunda amaBhayibhili ethu kumsebenzi yabapostoli 24, sifunda sisuka kuvesi ngu-24 sisiya kuvesi ngu-26. IBhayibhili lithi lona, kwathi emva kwensuku ezithile uFeleke weza loDrusila umkakhe ongumJudakazi, wamthumela ukubiza uPawuli, wamuzwa mayelana lokholo kuKristu. Kwathi esakhuluma ngokulunga langokuzithiba langokwahlulela okuzayo, uFeleke watshaywa luvalo, waphendula wathi, hamba, okwakhathesi nxa sengizuze ithuba ngiza kubiza. Njalo ngesikhathi esifanayo wayethemba ukuthi uzanikwa imali nguPawuli ukuze amkhulule. Ngakho wayehlezi embizela kuye ekhuluma laye. So iBhayibhili lapha bazalwane, nxa sikhangela uvesi ngu-23, 24 kusiya ku-26, iBhayibhili likhuluma ngoFeleke, uFelix esilungwini, amaBhayibhili esilungu athi uFelix, esindebeleni lapha basebenzisa ukuthi uFeleke. uFelix uza entilongweni loDrusila ongumkakhe. Okumele sikunanzelele lapha, uFelix nxa wayesiza loDrusila, iBhayibhili ithona wayengumkakhe. uDrusila lo wayemthathele umkakhe, wayemhluthune kumkakhe, umkakhe wayesaphila. uFelix uthatha uDrusila abe ngumkakhe, emhluthuna kumkakhe. Ithi yona iBhayibhili yisikhathi lapho uPawuli esentilongweni, esejele. uPawuli usejele, so uFelix loDrusila bamvakatshela uPawuli. Nxa bemvakatshele uPawuli, kuthi uPawuli wathatha leli thuba ukuthi achumayele. Nxa wayechumayela uPawuli, iBhayibhili liveza sobala ukuthi kulezinto ezintathu uPawuli azigcizelelayo. iBhayibhili lithi lona, uPawuli nxa echumayeza uFelix loDrusila, kuthi uPawuli uthiwa wakhuluma ngokulunga. Yikho kokuqala akhuluma ngakho ukulunga. Okwesibili akhuluma ngakho yikuzithiba. Okwesithathu akhuluma ngakho yikwahlulela okuzayo. Kumele sikulandele kahle lokhu ukuthi uPawuli nxa wayekhuluma esejele lapha, ukhuluma ngokulunga, akhulume ngokuzithiba, akhulume ngokwahlulela okuzayo. Nxa esekhulumile ngokulunga langokuzithiba langokwahlulela okuzayo, kuthiwa uFeleke wethuka kakhulu, watshaywa luvalo. Nxa wayetshaywa luvalo uFelix, kuthiwa ukhuluma amazwi anje, uthi yena, hamba Phawuli, hamba okwakhathesi, nxa sengizuze ithuba ngiza kubiza. Okumele sikunanzelele lapha, ivangeli lamthinta uFelix nxa wayelomkakhe uDrusila, liyamthinta ivangeli. Nxa esethintwe livangeli, okulandelayo endaweni yokuthi azinikele kuKristu, amukele uJesu njengomsindisi, ithi yona iBhayibhili, uthi yena kuye, hamba, ngingazuza ithuba ngiza kubiza. Yindaba esikhuluma ngayo namhlanje. Isihloko sethu sithi sona ithuba elihle lokusindiswa. Ithuba elihle lokusindiswa. Okumele sikunanzelele namhlanje yikuthi nxa kulento eqakatheke kizo zonke izinto,
Nxa kulesinqumo esiqhakathekileyo kulazo zonke izinqumo ukuthi mawusizwa ivangeli lichunyayelwa, mawusizwa uNkulunkulu ekhulumisana lawe, okuqhakatheke kikho konke ukuthi unikele impilo yakho kuJesu, ukhethe uJesu njengomsindisi. uFelix lamfikela ithuba lokuthi ezwe ivangeli. Nxa elalele uFeleki emchumayeza lapha ejele, ehamba lomkakhe lo uDrusilla, nxa ivangeli lalisethulwa, nxa ivangeli lalichunyayelwa, uyathinteka kangaka, akhathazeke kangaka, okokuthi ufike ebangeni lokuthi athi yena kuPhawuli, hamba okwakhathesi, ngizathi ngingazuza isikhathi, ngingazuza ithuba, ngizakubiza. Kodwa nxa ufunda isahluko lesi uzananzelela ukuthi ithuba lelo elokuthi amukele uKristu, amukele ivangeli, kalizange libe khona futhi empilweni yakhe. Wadlala ngesikhathi lapho isikhathi siziletha kuye, ithuba elokusindiswa leza, kodwa lelo thuba kazange alisebenzise. Ke sikhangele lapha izinto ezintathu lezi uPhawuli akhuluma ngazo mayechumayeza uFelix. Ithi yona iBhayibhili wakhuluma ngokulunga. Nxa wayekhuluma ngokulunga kufanele ukuthi wayekhuluma ephakamisa uKristu, ephakamisa uJesu. Nxa sikhuluma ngokulunga, iBhayibhili nxa ufunda umbhalo wamapostoli, ibhuku lamapostoli 4 ivesi ngu-12, iBhayibhili lithona alikho igama abantu abangasindiswa ngalo ngaphansi kwelanga ngaphandle kwegama likaJesu. Yilo lodwa igama likaJesu elimisiweyo ngaphansi kwelanga ukuthi abantu basindiswe ngalo. Alikho elinye igama. Ngezinye indlela ukusindiswa komuntu usindiswa ngokukholwa kuJesu, kasindiswa ngemisebenzi yakhe. Abanengi lamhlanje nxa bekhangela indaba yokusindiswa bacabanga ukuthi bengasindiswa, bengakusebenzela lokhu kusindiswa ngokwenza imisebenzi emihle. Alubana ngabe ukwenza imisebenzi emihle kwakusindisa, kwakungadingeki ukuthi uJesu afe esiphambanweni. So indaba ekhona lamhlanje ukuthi nxa ivangeli lichunyayelwa, nxa uJesu ephakanyiswa, okuqhakathekileyo ongazenzela khona, ifavor ongazenzela yona yikukhetha uJesu njengomsindisi, ngoba kayikho indlela emisiweyo ngaphansi kwelanga abantu abangasindiswa ngayo ngaphandle kokuthi bakhethe uJesu njengomsindisi. Yikho kwakumele kwenzakale lapha nxa uFeleke wayelalele ilizwi lichunyayelwa nguPhawuli. Kwakudingakala ukuthi nxa ivangeli leli lalimthinta, nxa wayetshaywa luvalo, nxa kusiba khona ukungahlaliseki empilweni yakhe, ayengakwenza, ifavor ayengazenzela yona yikukhetha uJesu njengomsindisi, yikuzinikela kuJesu njengomsindisi. Lo osezinikele kuJesu njengomsindisi uphiwa amandla awukuthi aphile ngokwentando kaKristu. Okwesibili, uPhawuli esibona ekhuluma ngakho lapha, ithi yona iBhayibhili kazange akhulume ngokulunga kuphela. Okunye akhuluma ngakho yikuzithiba, ukuzibamba. Umuntu yena ngokwakhe mubi, imicabango yomuntu ingcolile, akulalutho oluhle olubukekayo ngomuntu. Izifiso zakhe, inkanuko zomuntu, uhlezi kakhulu ekhanuka izinto eziphambene lentando kaNkulunkulu, okungadala inguquko empilweni yomuntu, okungenza ukuthi i-appetite yomuntu iguquke ekuthakazeleleni izinto ezimbi, athakazelele okuhle, yikuthi akhethe uJesu njengomsindisi. uJesu nguye owenelisa ukuthi afake isifiso ngaphakathi komuntu sokuthi umuntu akhanuke, athande, athakazelele okuhle okuza
ngoKristu, kuthi ukuthi ngaphakathi kwenhliziyo yomuntu kuhlezi kulempi enkulu phakathi kokuhle lokubi, phakathi kokwenza okuhle lokwenza okubi. Ngezinye indlela umuntu sonke isikhathi uhleze ekhangelene lokukhetha. So zonke izehlakalo empilweni yomuntu zidinga ukuthi umuntu akhethe okuyintando kaNkulunkulu, abalekele okungayisintando kaNkulunkulu. Even uphakathi kwedilema ungasakwazi ukuthi kumele ngenzeni, kulethuba lokuthi umuntu akhethe. iBhayibheli nxa siqhubeka sifunda siya phambili lapha ngokuzithiba lokhu, nxa kukhulunywa, nxa uPaul wayekhuluma loFelix ngokuzithiba, ngiyananzelela ukuthi uFelix vele imbali yakhe yayingazange ibe yimbali enhle, ngoba uFelix nxa elapha ejele elalele uPaul echumayela, uFelix uza ehamba lomkakhe uDrusilla. uDrusilla wayengazange amthathe ngendlela eqondileyo, wayemhluthunele umkakhe. uDrusilla wayebalekele umkakhe wasesiyathathwa uFelix. So nxa wayethethwe ngaleyo ndlela, uPaul lapha nxa wayekhuluma ngokulunga, ekhuluma ngokuzithiba, ekhuluma ngokwahlulela okuzayo, okuletha uvalo kuFelix impilo yakhe. Nxa wayekhangela impilo yakhe yemuva, wayenanzelela ukuthi impilo yangikhona kayizange ibe lokuzithiba, kazange azithibe, ngoba engumuntu funa owayexotshe umkakhe wasethatha umfazi womunye ubaba. So ngaleyo ndlela nxa kwakukhulunywa ngokuzithiba, uyananzelela ukuthi kalakho ukuzithiba, kuyashota empilweni yakhe. Uyananzelela ukuthi impilo yakhe ayisimpilo ehlambulukileyo. Nxa enanzelela ukuthi impilo yakhe ayizange ibe enhle, nxa enanzelela ukuthi imbali yempilo yakhe ayizange ibe enhle, akwenzayo lapha yikuthi ufikelwa yikwesaba. Nxa efikelwa yikwesaba lokungahlaliseki, kazange azinike ithuba lokuthi akhethe uJesu njengomsindisi, kazange azimisele ukuthi azinikele impilo yakhe kulowo Jesu ochumayelwa nguPaul. Instead into ayenzayo yikuthi athi yena kuPaul, Paul akuhambe, hamba Paul okwakhathesi, ngizathi ngingazuza ixetsha, ngingazuza isikhathi ngizakubiza. Wayengakwazi ukuthi sonesana sikhathi ayesiphiwe kwakulithuba lakhe lokugcina. Nxa ufunda kuhle imbali ekaFelix, uzananzelela ukuthi uFelix wagcina exotshiwe esikhundleni sakhe lesana, kwagcina kungena uFestus. Kazange abe lelinye ithuba elokuthi amukele uJesu njengomsindisi. Lamhlanje ngithanda ukuthi ngithi kuwe mlaleli, mhlawumbe nxa ivangeli lisiza kuwe, uyafikelwa luvalo lokukhathazeka kakhulu ukuthi impilo yakho kayimanga kuhle. Mhlawumbe awusuthiseki ngempilo yakho, mhlawumbe uyananzelela ukuthi impilo yakho ayihambi kuhle. Ivangeli liyaletha ukukhathazeka empilweni yomuntu, liyaletha ukungahlaliseki, liyaletha ukwesaba, liyaletha ukulambela lokomela ukulunga. Nxa ivangeli lisiza empilweni yakho, lidisturb impilo yakho, liphazamisa impilo yakho, liletha ukungahlaliseki kuwe, unanzelela ukuthi impilo yakho kayihambi ngendlela efaneleyo, unanzelela ukuthi impilo yakho iyaphikisana lokuyintando kaNkulunkulu, yiso isikhathi lapho kumele ukuthi ukhethe uJesu njengomsindisi. Nxa kulesinqumo esiqakatheke kulazo zonke izinqumo ongazenza empilweni yakho, ayisiyo sinqumo esokuthenga imoto, ayisiyo sinqumo sokwakha indlu, ayisiyo sinqumo esokuthatha konke khonokho onganquma ukuthi ukwenze, izinto eziqakathekileyo. Kodwa nxa kulesinqumo esiqakatheke ukwedlula zonke izinqumo ongazenza empilweni yakho, isinqumo sokukhetha uJesu njengomsindisi. Nxa usizwa ivangeli lichunyayelwa, nxa usizwa uJesu, ubona uJesu ephakanyiswa,
nxa usizwa ngaphakathi kwakho kusiba khona ukungahlaliseki, mhlawumbe nxa ivangeli lichunyayelwa uyacabanga ngokuthi impilo yakho mhlawumbe awuzange uthembeke kuzifungo zomtshado, mhlawumbe nxa ivangeli lichunyayelwa kuyafika ukukhathazeka ukuthi imali le ngiyithunyezelweyo ediaspora ukuthi yondle intandane ngiyisebenzisile ngendlela efaneleyo yini, ihambile lapho kumele iye khona. Mhlawumbe nxa usiza uJesu ephakanyiswa kuyafika kuwe ukucabangisisa ukuthi le imali engiyiphiweyo ukuthi ngiyisebenzise ukugqiba ama-potholes ngikwenzile yini. Kuba khona ivangeli liyaletha ukuphazamiseka empilweni. Nxa liletha ukuphazamiseka empilweni, iningi labantu lamhlanje baba lezi izathu zokuthi bengakhethi uJesu njengomsindisi. Abanye mhlawumbe nxa ivangeli lisiza, nxa uJesu ephakanyiswa, nxa ivangeli lichunyayelwa, isitha siyakunika isizathu sokuthi ungakhethi uJesu njengomsindisi. Kodwa ithuba lokukhetha uJesu njengomsindisi kukhathesi, ungameleli elinye ithuba ucabanga ukuthi likhona ithuba elizakuza. Ithuba elihle elokusindiswa kukhathesi. Abanengi ithuba leli litshelelile lahamba. Ithuba lokusindiswa lizile emuntwini, kodwa wadlala ngalo ithuba leli latshelela ledlula. Ngingathi mina mlaleli lawo obukeleyo, ithuba leli elokuthi ukhethe uJesu njengomsindisi usindiswe, akumelanga ukuthi udlale ngalo. Kumele ukuthi lapho elifika khona, kumele ukuthi ukhethe uJesu njengomsindisi, umkhethe njengomsindisi. Ngoba okwenzakalayo ukuthi baningi abantu obelethuba lokuthi alizwe ivangeli abesekhetha uJesu njengomsindisi, badlulise leli thuba bengazange bakhethe. Ithuba leli lidlule lingaphindi libe khona futhi. Ngiyakhumbula kwenye inkonzo lapho engangichumayela khona, ngikhumbula ngisukumisa omunye ubaba, nginika umzekeliso ngaye. Angisoze ngikhulume ngomzekeli ngokuthi ngangikhuluma ngani, kodwa engikukhumbulayo ukuthi ngamsukumisa phambi kwebandla, ngenza umzekeliso ngaye ngendaba engangichumayela ngayo, ngenza umzekeliso ngaye, ngaze ngamcela ukuthi kaphakame. Waphakama phambi kwebandla. So nxa wayephakama phambi kwebandla, ibandla lonke limkhangela, sasingakwazi ukuthi umuntu lo unkonzo yakhe yokugcina empilweni yakhe, ngoba ngelanga elilandelayo waba involved ku-accident, kwaba yikuphela kwempilo yakhe. Ngemva kwakhonokho ngiyakhumbula ukuthi ngolesithathu ngeviki efananayo ngase ngiphethe inkonzo yomngcwabo wakhe. So okwenzakalayo lapha engunanzelelayo lapha ukuthi nxa nganginika umzekeliso ngaye, wayengakwazi ukuthi ulalele ilizwi okugcina empilweni yakhe. Lami nxa ngangikhuluma ngangingakwazi ukuthi uzwa intshumayelo yakhe yokugcina empilweni yakhe. So into ekhona lamhlanje kumele sinanzelele ukuthi ithuba elokwamukela uJesu njengomsindisi kukhathesi usaphila, ngoba ngale kwethuna akusekho ukuphenduka. Nxa sibala uJohane 3:16 ithi yona iBhayibheli uThixo walithanda ilizwe kangaka waze wanikela indodana yakhe ezelwe yodwa ukuba bonke abakholwa kiyo bengabhubhi kodwa babe lokuphila okuphakade. Nxa ukhangela leyi ivesi ikubeka sobala ukuthi empilweni yakhe wonke umuntu ozele ngowesifazana kumele ukuthi akhethe phakathi kokukhetha okubili. Ithi yona iBhayibheli uThixo walithanda ilizwe kangaka waze wanikela indodana yakhe ezelwe ukuba bonke abakholwa kiyo bengabhubhi babe lokuphila okuphakade, okuyikuthi nxa ivangeli lilethwa emuntwini, nxa uJesu ephakanyiswa empilweni yakho, kumele ukuthi ukholwe kuJesu. Ithi yona iBhayibheli lo okholwa kuye kabhubhi. Ukubhubha yikutshabalala uphele ungaphindi ube khona, kube sengazathi awuzange ube khona emhlabeni. So ithi yona iBhayibheli laba abakholwa kuJesu bazazuza impilo engapheliyo, bese kusithi laba abangakholwayo kuJesu bazalahlwa.
ukulahlwa okungapheliyo. Ngezinye indlela ibala lisebenzise lithi lona bazabhubha, they will perish, bazabhubha. Ukubhubha yikuchabalala uphele kube sengazathi awuzange ube khona. So ngezinye indlela abantu abangasoze bakhethe ukukholwa kuJesu bazabhubha. Ngezinye indlela abalampilo engapheliyo. Bakhona abacabanga ukuthi nxa bengakhethanga uJesu njengomsindisi baya eGehena lapha abatshiswa khona okwempilo yabo yonke eternally belokho besitsha besiya phambili. But iBhayibhili ithi yona impilo engapheliyo izazuzwa kuphela labo abazakhetha ukulandela uJesu, ukukhetha ukukholwa kuJesu. Labo abazakhetha ukungakholwa kuJesu bazabhubha bachabalale, abasoze baphila impilo engunaphakade besitsha. uNkulunkulu kalalunye olungako ukuthi uza kutshisa okungapheliyo okwempilo yakho. Ngezindlela bachabalala baphele kube sengazathi kabazange babe khona emhlabeni. So lamhlanje into ekhona enithanda ukuyiletha kuwe, singalandeli isibonelo esika Feleke. uFelix nxa kwakuchunyayelwa, nxa kwakukhulunywa ngokulunga, nxa kwakukhulunywa ngokuzithiba, nxa kwakukhulunywa ngokwahlulela okuzayo, kuthi uFelix wathi yena kuPhawuli, hamba Phawuli, okwakhathesi akuhambe. Okwakhathesi indaba leyo khuluma ngayo, indaba yosindiso leyo khuluma ngayo iyangiphazamisa. Ngiyananzelela ukuthi nxa ngisamukela lolu daba losindiso ngizalahlekelwa ngabangane, ngizalahlekelwa izihlobo, ngoba impilo yami izaguquka ingasafanani lezihlobo zami. Abanye nxa lusiza lolu daba bayesaba ngoba udaba losindiso lokuthi baphile impilo ngaphansi komsa kaJesu kuza kuthi ukuthi balahlekelwe inzuzo yabo. Abanye bayesaba ukuthi mhlawumbe nxa ngingakhetha uJesu njengomsindisi ngizalahlekelwa intokozo yalomhlaba. Kusesele intokozo lokunye abasakukholisa, abasafisa ukuthi baqhubeke bekukholisa. Abanye bayesaba ukulahlekelwa ludumo. Zinengi izinto abantu abesaba ukuthi ziyabalahlekela. Yikho lapha uFelix nxa ekhuluma loPhawuli uthi yena akuhambe okwakhathesi, ngizathi ngingazuza ithuba elihle. Esikhiwe iBhayibhili lithina ethi a convenient time. Ngingazuza isikhathi esi-convenient, isikhathi esi-right, isikhathi esivumelana lami, isikhathi esi-comfortable kimi, isikhathi lokho sikhuluma ngakho Phawuli, ukukhetha ukuthi ngikhethe uJesu njengomsindisi, ngiphile impilo yokulunga, ngiphile impilo eqondileyo, kuza ngi-inconvenience, kusoze into ezisoze zingihambele kuhle, angiyithandi le impilo. Wothi ngimo okwakhathesi kuzathi ngingazuza isikhathi esihle, ngiza kubiza ukuthi ukhulume ngalolu daba. Nxa ukhangela kuhle iBhayibhili liyakuveza sobala ukuthi kukhanya engazathi uFelix wayekhangelela ukuthi uzaphiwa imali, wayekhangelela ukuthi uzaphiwa isivalamlomo. Nxa engaphiwa isivalamlomo, engaphiwa leso sivalamlomo abesekhulula uPhawuli. Kuthiwa wayelokhu emvakatshela kanengi esiyamlalela uPhawuli ekhuluma, kodwa kazange afinyelele ekuzinikeleni evangelini, kazange afinyelele ekuzinikeleni kuJesu. Mhlawumbe zinengi izinto ezisibambayo ukuthi singamukeli ivangeli, but ngithanda ukukutshela ukuthi okwavimbela uFelix ukuthi akhethe ukulandela uJesu, akhethe ivangeli, mhlawumbe kwakuyikuthanda imali. Ngithanda ukukutshela ukuthi nxa kuyikuthi imali yiye ngakuvimbela ukuthi ukhethe uJesu njengomsindisi, omunye umuntu nxa ekhuluma ngayo imali uthi yena le imali ingakuthengela umbheda omuhle, kodwa ubuthongo ungabutholi. Kayikunika ubuthongo, kodwa ingakunika umbheda omuhle. Imali ingakunika
amadokotela angcono, amadokotela afundileyo ayelapha kuhle, kodwa imali kayikuniki impilo. Imali ingakuthengela ukudla okumnandi kodwa ayikuniki iappetite. Ayisikuthi imali ingasinika zonke izinto empilweni, but ngifuna ukukutshela ukuthi nxa ukhethe uJesu njengomsindisi ulakho konke. Kulombuzo uJesu ake awubuza, umbuzo omangalisayo, ngiwubona njengombuzo omkhulu kulayo yonke imibuzo eseyake yabuzwa, okuMateyu 8 ivesi 36 lo 37. Uyabuza lapho uJesu ukuthi thina kuzasiza ntoni ukuzuza ilizwe lonke ubusulahlekelwa ngumphefumulo wakho. Ngithanda ukuthi ngithi kuwe, okungasinika impilo engapheliyo ayisizo izinto. Baningi abantu abalezimali, abalamaplazi, abalakho konke umhlaba lo ongasinika khona. Kodwa nxa ungela Jesu, uyadinga uJesu, ngoba nxa ulo Jesu ulakho konke. Nxa ulo Jesu ulempilo engapheliyo. Ngithanda ukuthi ngithi mina ilifa elikhulu esilalo impilo engapheliyo. Nxa esikhangela laphana indaba leyi eka Felix lo Paul, nxa uPaul wayechumayela, ngithanda ukuthi ngibuyele futhi ezintweni ezintathu lezana uPaul akhuluma ngazo nxa echumayeza uFelix. Ithi yona iBhayibhili uPaul wakhuluma ngokulunga, number 1. Okwesibili uPaul akhuluma ngakho ikuzithiba. Okwesithathu uPaul akhuluma ngakho yikwahlulela okuzayo. Ngithanda ukuthi ngithi kuwe mlaleli lawe obukeleyo, kulokwahlulela okuzayo. Ngaleso sikhathi nxa iBhayibhili lalilotshwa, lokhu kwahlulela kwakuyikwahlulela okwakubalwa njengokuthi yikwahlulela okuzayo. But ngithanda ukuthi ngikuvezele sobala ukuthi lamhlanje nxa ufundisisa kuhle iBhayibhili, lokhu kwahlulela sokuqalile ezulwini. Ngoba nxa ubala uSambulo 14 ivesi 6, ngizathanda ukuthi ngiphonge udobha uvesi 6 lo vesi 14. Nxa ubala uSambulo 14 ivesi 6, iBhayibhili ithi yona ngabona ingilosi indize emkhathini levangeli laphakathi ukulichumayela kibo bonke abakhileyo emhlabeni. Yamemeza ngelizwi elikhulu yathi, mesabeni uNkulunkulu odala izulu lomhlaba lolwandle lemthombo yamanzi. Ingilosi leyi ithi yona, mkhonzeni ngoba ihora lokwahlulela selifikile. So nxa ukhangela ivesi leyi, ingxenye yokucina evesi leyi ithi yona, mkhonzeni uNkulunkulu ngoba ihora lokwahlulela selifikile. Ngezinye indlela ukwahlulela sekufikile. Ukwahlulela kuthatha indawo ezulwini. Ngemva kwalokhu kwahlulela kuRevelation 14 khona phana uyananzelela umlobi ukuthi uRevelation 14 verse 14 uthi ngase ngibona wayenjengendodana yomuntu esehla evela ezulwini ethwele insikela. Kuthi ukuthi ngemva kokwahlulela lokho uJesu uzakuza ezethatha abakhe emhlabeni. And iBhayibhili nxa ukhangela kuhle liyakuveza sobala ukuthi kuMateyu 16 ivesi 27 ukuthi nxa uJesu esiza ngobukhosi bakhe, coming in his glory, nxa esiza ngobukhosi bakhe kuthi uzakuza ukuzevuza ilo lalo ngemisebenzi yakhe. Ngezinye indlela nxa uJesu esiza kuona lumhlaba uzabe sebuya sezesinika imivuzo, sivuzwa ngokuthi siphile njani impilo. Kumele sinanzelele ukuthi sisindiswa ngokukholwa kuJesu. Kodwa loba sisindiswa ngokukholwa kuJesu, nxa uJesu esebusa ezimpilweni zethu, nxa ivangeli seliguqulile impilo zethu, nxa uJesu esebusa ezimpilweni zethu, kuzaba lezithelo zemisebenzi emihle. Yikho ukwahlulela kukhangela imisebenzi emihle, izithelo zokulunga okuza ngoJesu. Emhlabeni lapha, umhlaba lo njengesupermarket. Nxa ungangena esupermarket uyadobha loba kuyini, udobha izwitsi, udobha isinkwa, but ekucineni uzabe usukuthile usiyachayisa, uzabe usiyachayisa kuthile. So ngezinye indlela
impilo singayiphila loba ngayiphi indlela kusiya ngokukhetha kwethu, but ekucineni kwakho konke kumele siyetshayisa kuthile. uJesu nxa ebuya uza ukuze sinike imivuzo, kusiya ngokuthi impilo esiziphilileyo emhlabeni siziphile njani. So ukwahlulela kuthatha indawo khathesi. Ngesikhathi nxa uPaul wayekhuluma loFelix, kwakukhangelelwe ukuthi ukwahlulela kwakungikhona kuzathatha indawo. Yikho lapha ivesi liyani ithi yona hamba ngingazuza ithuba ngizakubiza. Ngemva kokuthi uPaul esekhulume ngokulunga, ngokuzithiba la ngokwahlulela okuzayo. uPaul wayekhuluma ngokwahlulela okuzayo ngoba ngaleso sikhathi sakhe uPaul ukwahlulela lokho kwakulokho kuyikwahlulela okuzayo. Kodwa lamhlanje ngithanda ukuthi ngithi kuwe mlaleli nawe obukeleyo, ukwahlulela kuthatha indawo ezulwini. uJesu nxa ebuya uza ezesinika imivuzo. Even nxa ukhangela uJohane 5 ivesi 28 kusiya ku-29, iBhayibhili liyakuveza sobala lithi lona ihora liyeza lapho laba basemathuneni baza kulizwa ilizwi lakhe. Laba benze okulungileyo bavukele ukuphiwa impilo engapheliyo, kukanti laba benze okungalunganga bavukele ukuphiwa bavukele ukulahlwa lehlazo elingapheliyo. Ukwahlulela kuthatha indawo khathesi ezulwini. Nxa kuthatha indawo khathesi ezulwini kuthi ukuthi amabizo abantu ayacutshungulwa, ayakhangelwa. Nxa kulento eqhakathekileyo le favor eqhakathekileyo ongazenzela yona, ifavor yokuthi nxa usiza uJesu echunyayelwa, nxa usiza uJesu ephakanyiswa, umkhethe uJesu njengomsindisi. Asikho esinye isinqumo esedlula ukukhetha uJesu njengomsindisi. Ungenzi njengoFelix. uFelix uthi yena, hamba Phawuli, ngizathi ngingazuza ithuba ngizakubiza. Lelo thuba elokusindiswa kwakhe ledlula, alizange libe khona. Kuzabe kuyibuthutha obukhulu ukuthi ithuba elokusindiswa lize kuwe, kodwa wena ukhethe ukungasindiswa. Ungalaleli ivoice ekutshela ukuthi ngisesemncinyane, ngisesemutsha. Baningi abantu abatsha lamhlanje othola esimetri bengcwatshiwe. Ukufa kakukhethi. Uyakutshela uSathane athi hayi isikhathi sisesekhona uzaphela ukubone lokho. Kuza kuphuthisela izinto eziningi, kuza kuxotshela abangane, kuza kuxotshela izihlobo, kuza kuxotshela inzuzo eyalomhlaba. Kulobuthutha phakathi, but ngifuna ukuthi ngithi kuwe ukukhetha uJesu yikho ukuhlakanipha okungaphezulu kokuhlakanipha. Ubungeke yini ukhetha uJesu njengomsindisi lamhlanje? Ungaqali ukuthi udlulisele lawa mathuba phambili, ngoba ukudlulisela lawa mathuba phambili ungaza kube kwazi ukuthi ukufa kunini. Ngifuna ukukutshela ukuthi nxa ukhetha uJesu njengomsindisi ungaze uzunywe yikufa. Ukufa kuphela kukufaka beyond the reach of the devil. uSathane kasakufinyeleli. Lamhlanje yilithuba lakho lokuthi ukhethe uJesu njengomsindisi. Ule control kuphela, ungacontrola kuphela lamhlanje, but kusasa awungeke uyicontrol, njalo ungeke ube yazi kusasa. Abanengi lamhlanje abalele emathuneni, umuntu ngamunye osemathuneni phose bonke bake baba lethuba lokuthi bakhethe uJesu njengomsindisi. Ukuthi bavukela ngaphi kuya ngokuthi bathe belala balele bemamukele yini uJesu njengomsindisi. Asibeni lo mthandazo, asikhuleke nini. Babo sezulwini, siyabonga umuso ongaka okusihlanganisa ukuthi sizwe leli lizwi. Sicela ukuthi usinike ukuhlakanipha nxa silizwa leli vangeli, sikhethe uJesu njengomsindisi ukuze ngelinye ilanga nxa uzayo sibalelwe phakathi kwequlu elikhulu labantu eliza kusindiswa. Ngikhuleka ngegama likaJesu Kristu. Amen.